Skywalk le RopeWay chung chang case an chui zo to a ti chuan in tuna hian court lama an chui to na te kha submit in court in ro rel don ti vel ha kan te chuak to a khata khan social media thu post pakhata chuan pro ba to moi roi te ming an ron tak lang te la chu mi kan ti chuna chu han play lok tai la hi ni a RopeWay le Skywalk chung chang a hian in ming lang sak tak main oma mun pakhata an so an tak lan na chuan he ting hin an ziaga he thil chung pen a hianin kan ex minister pu chon ro tuang ate tin tuna kan MLA ni lai pu ba ro moi roi te te congress ex MLA pakhat ming ang ron tak lang lawa chu te atlantia he case lok ai ta case ania lok ai ta hi tan ho khami kha nia he mi thu boi vela han khang mi te kha an ming hi tak lan tel ani tin an soi ni chuanin ama ero chu helai hianin RopeWay le Skywalk atan MNYF so ka line contract sum pe ka omlo an ron tia chu tourism minister pirin puin RopeWay le Skyway contract to kuta MNYF so ka line sum pe chu omlo to assembly house a soi chiang ta Skywalk le RopeWay sak tu ga hian cheng nuai sang kha thum chuang tourism department in contract to kuta apeto a na thoi ro lat lem hle ni MNYF funlai tourism minister pu ba ro moi roi te ho khan contract to chuan an sum lak to hu na an tholo wang an sum lak to chu tourism department a kir le vat turin tura voi tam tak tong kam le zia ka khil an nia sot lo awangin khati lai tourism minister pu ba ro moi roi te howa chief secretary officer poimo te meeting chuan lok ai ta FIR the don rela tourism department chuan FIR an the ta ni kha vai contract to te state danga polo ming che to train nia soen nia case chi mek zer ni ron te lai hianin khami house anin zoton na march February to March season mo sang hila sum ni pali zona ni hi chu sang hila sum ni pali khami ZPM ho kan so ka lim deuh khan yang chu pu HW lian hian ti hian azota so ka ma sa chung tourism department hoi RopeWay Skywalk project satana contractor te hne na sum pek chu omem tinia hetilai hi perin pui tourism department lampanga chanlai khania tichuan so ka ma sa chung tourism department hoya RopeWay le Skywalk project satan contractor te hne na sum pek chu om lo ni tin lo chang to ni na nga chutanga alandan chum pro ba to moi roi te hun lai minister ve hun lai chom poisa pek chula ti vela omlo mio chon sum ching pen khom lo wanga ti ngai dang khom le theya ama ko chu hi ni min lama khana kan post chuak le ya MNYF so ka lai pro ba thoi mo roi te tourism minister ani lai khan ni khat thali sang ni le som pakwa khan bil cheng khe nuai pa som za sang sing cheng nuai za thum le som pasari vel mo pek chuan nen ron tia tourism department officer than khathi minister lui khan a control ne VOT te hi chiang taka khe thoi ton omani omati ten non tia helaya data ron da chu hirin tlak ngem ka khelawa khi tuna kon soi ta ka khe chu achung zok ami 5th RRR-a bil ti mi khinia cheng noi za thum le som pasari jing sari sang ko le som thum pasari ni khat thali sang ni le som pakwa pek chuan yom takani king vel ki an ron tak langa atem pen thiam chi ro dewa bilan thelu tong lan dan ti vel te contract to sum don dan ti vel te ania ta khang khunga dik zo kho khe thiam ha khop maya te chon hala hianin MNYF president howina an thu chua hi kan han puang velenga do vin thu de kan puang chuak thena ron ti ani ni som ni pali thali sang ni le som ni pe chun khan MNYF chun an office sa chungin khom an manga thu soi to mi zone national youth front Vice President Lalun Moy about to MNYF John Dovin Thodi Kampuan Chua Thu Soya MNYF Vice President John Law Nedavin Uncle Zel Don Ti Soin Tun Lain MNF Thalai President in Thodi Kapuan Chuate Ngai Thailavin Ti Chiat Vek Tuma Beina Tok Nasle RopeWay le Skywalk Chungchanga Po MNYF President Pubat Moy Roi Te fihlim Ti Sianga Akil Zinga Tel Lonia Kan Khriat Kha Lai Khon Huwa Thu Nei Tu Sang Thu Pek Wang Nia Rin Thein akil zinga atel thu social media kan huwa keini chon chu dik nam sona diklo taka thu nei na mang sol tu te hi kan zuinga am phu to hremna an mu tu kan nen ron ti ani to ba ro moi roi te hi RopeWay le Skywalk chung changa hian chu tianga han pu akha ani velem lo zeta ama ro chu tu te mo wangin pu ani le sia he tianga pu ni le si ani le si thena tu ta na tu te hi ki adik lo kan tia he kani chung kan hremman ni thena ma kan la don an ti ani chu ania helaya an zo na vela tang te chonin adik mel viau me ma se inga tinge po ba thon moi roi te ming hilan le thei si helaya kan chiar tak hi
apos tu ming le ti vel kha chiang takin kalo tak lang lo maya ama ko chu chuile theng mi mal account atanga post chu nia ama ko chu hei wanglai ni thu chua atanga kan chia atang khan wanglai ni thu chua chuna by name khan an tak langam ka khalo full link ka chiak lawa emponi se RopeWay-ah Skywalk hi an chui zo to wangin ko tin tuna hen ngai tu do na khamia chui tu te khan an chui zo to a chu po ba to moi roi te hi aming hi on lang ve le ta ni na langa ma se a fihlim ani ti hi MNYF laminan tran na ni chu na kin loka thodi ka kon tang tu ai tai la he politics kho vela in hnial na ngai nom tak mai le thukal lai ngai nom tak mai pakhat chu ani ve kham ani ti kha ka on tak lang do ni tin naktu ka hianin voine somni pong sunday ni naktu ni somni pasari hian mitin na kan khria chak du ka ngai mc in than vote chiang kha nei ani don ta ni in ga khria counting hall tin a vote chiang nan in dot na kon tia ki zing da ga ta nga chiang tan tu ani ya counting hall number 1 a khian wat pakhat na tanga pangala number 2 a wat pang na tanga pa riat na number 3 a pa kati pakhat na ta kan ti sorry one kat chiang pa 1 2 3 4 5 ania number 2 a hian 6 10 11 12 13 ain dot lo de kan ni counting 3 a chuanin 7 8 9 16 17 ania number 4 a hian 14 15 18 le 19 what number 18 hi voters tam na bang khania puma ko so ga zo te le pulal ring na te basketball la te po mo kha ho vel kha an din na mun khania tin he wa dang po ngai nam to tak o ma ha me wa number som pariat na he ngai nom do na nak tu ka hian in vote an chiar tan don ni na nga ngai nom don khop me kan lo ngai chang don nia update thei chu kan kon update tu ngai tai la kan channel tem lo ngai chang taw la zin da ka ta chiar tan tu ni wangin update thei chu kan kon update anga zpm din mun mizoram zpm din mun a kon lang chiang don ni mo a chun chu mc tong hian in zpm mizoram din mun bial dang danga chuan zpm chu an tla niam de mani o ti in thlan an chak le thei chi lo de ni na nga chu wang chuan in ampar din rail bol dan te le nge yang an in set dan te in set lum ti tom chho thuina chuan mc a tak hianin enge an ni na dik tak kha khopuya mizoram chunga khopui ba enge mon din mun le ti kha lang chiang le don ni chum zo lmc kan han ma chon le nga mo angai nom dong khom mai kan lo ngai chang don nia politics tam pang hi views hi akal thade ngang me politics tam pang kan ti dok ta chaw me ni leo to de pon politics tam pang update zon nan le en nan te pho kan channel te po min lo man pha te ni chon a thavio tho to nga yang du to khotang o